Ashama harka fuune kabajamtoota fi hordoftoota ogummaa harkaa nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anillee nagaa kiyya galata waaqayyoo anaa dhufu baga nagaan dhuftanii kabajamtoota fi hordoftoota koo. Anillee guyyaa irraa kana deebi'een dhufee gerbee kana dhufe immoo ishee shaarbii mataadhaan qabsiifatan kana akkamittiin akka dha'anii fi shaarbii mormatti maratan akkamittiin akka dha'an isinitti argisiisuudhaaf anan dhufee isaan kana akkamittiin maashina fayyadamee akkamittiin akkan dha'e. Daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha. Isaan kan hundumaa maashina isa kanaan dha'e akkamittiin akka dha'e isinitti argisiisa. Isinillee maashina kana bittanii shaarbiiwwan akkasii kana harka kootiin hojjechuu ni dandeessan. Isa kana immoo harka kootiin dhahee jechuudha. Harka kootiin dhahee isa kana kirooshiidhaan dhahee jechuudha. Isaan sadan sana immoo xixiqqoowwan lamaan sanaa fi isa kana fakkaattu kana jechuudha. Maashina kanaan anna'ee maashina kana doolaara 10 nan bite birrii Itoophiyaa birrii 1,000 jechuudha. Kanaaf maashina kana fayyadamtanii isinillee yeroo gabaabaa keessatti dhooftanii sa'aatii muraasa fudhata jechuudha. Guyyaatti baay'ee dha'uu dandeessu. Gurguruullee yoo barbaadan ofii keessaniifillee yoo barbaadan wanti hundumtuuyyuu fooyya'aatiin dhufaa jira jechuudha. Karaa gabaabaadhaan koofiyyaa mataatti godhannullee maashina kanaan dha'uu ni dandeenya. Maashina kana baay'een ishee jaalladhee jechuudhaan. Akkamittiin akka qabsiisnu waraqaan illee jira isarraa dubbisneetiin akkamittiin akka hojjechuu hin dandeenya. Akkasuma immoo footoodhaan illee asirratti kaartoonii kanarratti argisiisama jechuudha. Kan qabdu ni qaba isaan kana jechuudha. Kirooshiin qaba, marfee ni qaba. Kirrii kana lamaan jechuudha. Maashina kana wajjiniin kan naaf kenname akka irratti mokkoro jechuudha. Inni kun iddoo kanatti gala. Achi booda kirooshiidhaan kirooshiin dhumarratti kan nu barbaachisu maashina kana iddoo kanatti galchina. Akka nu harkatti hin cabnetti suuta jenneetiin kan galchinu. Haala kanaan galchina. Achi booda amma kirrii gosa addaa fayyadamna iddoo kanatti. Akkasittiin kan nu dhoofnu eenyu kana hin azoorra. Gizee isaa azoorru eenyuun kun zim jedhee naanna'a gizee sana ofiisaatiif dha'a jechuudha. Amma iddoon gurraattiin tuni milikkita gochuu fi gizee jammarru iddoo gurraattina milikkita godhannee isa adii kana tokkicha irratti xalabnaa tokkicha irra darbinaa tokkicha irratti xalabnaa tokkicha irra darbinaa jechuudha. Haala kanaan qassinni yeroo jalqabaaf amma zuurii tokko zoorruutti hin dhiba. Zuurii lammaffaa irratti immoo akka barbaannetti dhoofna daddafnee jechuudha. Adii kana tokkicha irratti marraa tokkicha irra darbinaa tokkicha irratti marraa tokkicha irra darbinaa haala kanaan እንደዚህ እያደረገን አንዱ ላይ እየጠለፈን አንዱ ላይ እያለፈን ጥቁሩ ጋር እስከምንደርስ ድረስ እቺ ጥቁር የተደረገችበት ምክንያት ለምልክት ነው ማለት ነው። ጥቁሩ ጋር ደርሰናል እዚህ ቦታ። ከዛ እዚች ቦታ እንጠልፋለንና እሷ ትይዛለች ማለት ነው። ጥቁሩ ቦታ ስንደርስ እዚህ ቦታ እንደዚህ እንጠልፋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደ ልብ እናዞራለን። አሁን ምንም አያስቸግረንም ማለት ነው። ክራችን የሆነ ነገር እንዳይዝ ይዘናል የሆነ ነገር ሲይዝ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄን ወደ ታች እናደርጋለን። ከዛ የምንሰራው ነገር በሁለት ክር ነው የምንሰራው በኋላ ላይ ለመስፋት እንዲመቸን ማለት ነው። አሁን እኔ በዚህ ክር ነው የሚሰራው ያኛው ለምልክት በኋላ ለመስፋት እንዲመቸኝ ብዬ ነው አደረኩት። ከዛ እንደዚህ ወደ ታች እናደርጋለን እና ከዛ በኋላ እዚች ላይ እንጠልፋታለን። እንደዚህ ከጠለፈን በኋላ አሁን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ እንሰራለን። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ወዳው እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደዚህ እናዞራለን ቶሎ ቶሎ። ክራችን የሆነ ነገር አያቸው እዚህ ቦታ ተጠልፎብኝ ነበረ። ወንት ተቆቅሪ ክሪን ወርከት ጠለፈ ታናን ወርከት ቀበ ጅራታናን ጀቹዳ ኑፍ እንደሙ ጀቹ አከ ኑፍ ደሙ ክሪ ከኛ ወንት ተቆለ ጠለፉ ይሄን ቀቡ ከሳቡዳ ከስት እንደደፍኔትን ያዞራ warroonni gabaarratti illee hojjechuu barbaadan guddaadhaan illee hin jira. Isuma kanaan immoo shurraabii dha'uu ni dandeessanii, koofiyyaa dha'uu ni dandeessanii, shaarbii dha'uu ni dandeessanii ሁሉም ነገር መስራት ትችላላችሁ። ኮፍያ፣ ሻርቢ፣ ፎጣ ሁሉ ነገር ሹራብ ምናምን መስራት ትችላላችሁ። ጃኬት ምናምን መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ እቺ ማሽን ግዙ ኦንላይን ላይም ትሸጣለች።
እኔ እዚህ የገዛሁት እዚህ እኔ ክር የሚገዛበት ቦታ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ሰርታችሁ ክሮሽ መያዝ የማትችሉ ልጆች በዚህ መስራት ትችላላችሁ። ወሮን ክሮሽ ዳንዳውን እንደንደኝ ሰከናን ዳውን ይደንደሰኒ ሶፋ ምናምን አኒታ አፊን ተው ገሩ መኮረም ማማት ጋፈን ያሊ ደምስ ስንተነማ ገሩ ማማት ኦጀቹ ነይና እንደንዳጅ ከነነ ያዴ ተኮፋ ሻርቢዳ ለመፋሞዩ ኮፍያዳ አክማንሞ ጃኬት ሰንታና ሹራቢ ሳይዝ መዳና ከስማኑ ፈተኑ ጀቹዳ እና ባየ ወሬዳ ቆራፍልን ታ ክሪንሞ ባየ ሆአ ጀቹዳ ሆጀዳይ ማለከናን ደቂቃ ሜቀ keessatti nama kana dha argitani ዝምጤን ዞራ ነመን ደደፍሱ teessanii iddoo teessanitti dhooftanii እና gurgurachuun illee ni danda'ama gabaa baay'eetiin argattanii guyyaa tokkotti baay'ee dha'uu dandeessan dhugumatti baay'ee dha'uu dandeessanii daqiiqa muraasa keessatti isa kana kennee akkatti isheen bareeddu immoo baay'ee bareeddi kan harkaan caalan irra kan harkaan dhahan irra kan eenyudhaan dhahantu baay'ee bareeda. Achi booda ani xumureen jira kanaan yeroo mataa keenya gadi galleessinu akkasumaan mataa keenya ol qabsiifannu kanaan hojjedhe jechuudha. Kaza kirrii keenya marfeetti godhanneetini achi boodatti sana irraa kunna achi booda garaasaa keessa gadi goona achi booda marfeedhaan kirrii irratti guurranna jechuudha. Haala kanaan iddoo kana argitanii keessaa eenyu haala kana ishee kana gadi deebisna mataa isaa kana gadi deebisnee haala kanaan hin gurra jechuudha. Kirriin akka nu harkaan baane kirriin takka nu harkaa ba'e nu harkaa dogongorame taanaan jechuudha. Akka jirutti nu harkaa yagayyagata wanti hundumtuu jechuudha. Daantiliin amaluma daantilii keessayyuu bakkee tokko futtaafate taanaan nu harkaa yagayyagaa jechuudha. አሁን እዚህ ቦታ እየተጠናቀቃችሁ እንደዚህ ማንሳት አለባችሁ። ከዛ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጨረሻ ላይ በክሮሽ እንሰፋለን ማለት ነው። ከፈለገን በመርፌ ከፈለገን በክሮሽ ግን በክሮሽ ስናደርግ ነው የሚያምረው። መጨረሻ ላይ ግን በመርፌ ነው የምንሰፋ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ለቅሜ ጨርሻለሁ። ለቅሜ ሲጨርሽ ለምሳሌ ሻርቡ ሲሆን ማለት ነው እንደዚህ ከሸመቀቀን በኋላ አንድ ላይ ማስራት እንችላለን ምንም ሳንሰፋ ማለት ነው። በራሱ ክር ማለት ነው በዚህ ሳይሆን ከዛ እንደዚህ ካደረገን በኋላ በክሮሽ እንሰራለን። አያችሁ ጨርሰናል። እቺ ለራሴ ትሆናለች ማለት ነው። ክሩ በጣም ነው የምታምሩ በነገራችን ላይ በጣም ታምራለች ክሩ። አቺ ቦዳ ከሰቴን ጀቹዳ ክሮሽ ከኛኒ ክሪ ተቆይም ፍደና ገማገመና ወለት ዶፍና ዲፈማ ካሜራ ነሲትናፍ ምጀን ሀለ አሁን ማለት ክሪ kana jechuudha takkaati fudhanna takkaachi fudhanna kirooshiidhaan akkuma daantilii dhoofnu sanatti dhoofna jechuudha. Kun haala kanaane akkasittiin dhoofna takka gamaa fudhanna takka gamanaa fudhanna jechuudha. Amma gamaa hin fudhadhe deebi'ee immoo gamanaa hin fudhadha. አንዱን ከዚህ እንወስዳለንና ከዛ ክሮሼት እንሰራለን ማለት ነው። ጫፏ ላይ ማለት ነው። ክሮሼት ሰርተን ከጨረሰን በኋላ ደግሞ ደግመን በመርፌ አንድ ላይ እንሰራለን። ከዛ በኋላ ይሄ ሌላ ክሩ ማለት ነው እናወጣለን። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ሰርቴ ስንጨርስ በጣም ነው የሚያምረው። ዱማ ይረታ ለከናን ዶፍኔቲኒ ጊዜ ራወኔ ባየ በሬዳ እና ለከናንን ጠይቁ ነው በቂ ከነገ እንጅራ tokko gamana dhaheetini xaafi gubbaa gaafangee kirrii kana keessa illuqisa. Yaala waan kamuyyuu yoo yaalan waan kamuyyuu barannaa fayyada. Dhugaa dubbachuuf taanaan utuu wanti barbaadeyyuu balbala natti cufate jechuudha. Hojii harkaa qofa hojjedheetanii ittiin nan jiraadha jedheetanii yaada galata waaqayyoo. Kanaaf mokoraa yaalaa waan kamuu barbaachisaadha. የትኛውም ነገር መማር መሞከር በጣም ጥሩ ነውና ሞክሩ። ምንም ሆኖ ምንም ቢሆንም ማለት ነው ተቸግራችሁ አትቸገሩም ማለት ነው። በእጃችሁ የሆነ ነገር ካወቃችሁ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን የትኛውም ነገር መሞከር ጥሩ ነው። በተለይ ሴት ልጅ ማለት ነው እኛ ወድቃት ወድቅ መቼም ቢሆን ማለት ነው
እና የእጅ ስራ ደግሞ ለሴት ልጅ በቃ ጌጥ ነው፣ ውበቷ ነው፣ ብዙ ነገሯ ነው። እንደዚህ ከዚህ አንዱን ከሰራው ከዛ ደግሞ አንዱን ይወስዳለና መጨረሻ ላይ መርፌ እናስገባለንና ከዛ እናስወጣለን። አሁን እዚህ ቦታ ደርሻለሁ። እንደዚህ ነው ሰፍቼ ጨረስኩት። ከዛ ሌላ ክሩን ከውስጡ አወጣው ማለት ነው። በዛኛው በኩልም እንደዚህ ክሮሼት ላው ላይ ሰርቼ ማለት ነው። ክሩ ልክ እንዳንተን እንደሚሰራ እንደዚህ በክሮሽ ነው የሰራሁት። ላው ላይ እንደዚህ ሰርቼ ሲጨርስ ከዛ እንደዚህ አድርግና ከዛ በኋላ ክሩን ከውስጡ እናስወጣለን ማለት ነው። ክሪ ከነ ኬሳ ባስነ ጊዜ ዶፍኒ ራወኔ ኬሳ ሉቅስና ሀላ ከናን erga luqqisni raawwanne boodatti dhuma isaa kanarra jechuudha eenyudhaan dhoofna marfeedhaan limmoodhaan hin hodhina jechuudha walitti haala kanaan akkasittiin hodhina እና uummata akka illee namni hin dhibu baay'ee salphoodha sa'aatii muraasa keessatti hojjennee xumuruu ni dandeenya otoo gurguranne immoo gatii guddaatti gurguranna bu'aa baay'ee irraa arganna maaliif waan baay'ee nutti fayyaduuf akkuma maashina kana binnaan jechuudha harka keenyan illee dhoofnaan jechuudha baay'ee bareeda jechuudha. Wanta tokko dadhabnee gaafa arganne itti gammanna dhugaa dubbachuuf taanani እና በእጃችን እንኳን ብንሰራ በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ እናንተም ስሩ እላችኋለሁ። ከዛ እንደዚህ እንሰፋለን። ዝም ብለን ልብስ እንደምንሰፋ እንሰፋለን እና በክሮሽ ማድረግ እንችላለን። አሁንም ደግመን በክሮሽ መስራት እንችላለን ግን እኔ በመርፌ ነው የመረጥኩት። መጨረሻ ላይ ታላችሁ እንዴት እንደሰፋሁት በመርፌ ማለት ነው። ከዛ ታምራለች። እንደዚህ በመርፌ እንሰራለንና የምር እንደዚህ ሲሰራ በጣም ይደሰታሉና አንድ ደግሞ ከዚህ ከራቁ ማለት ነው ስሪ አይለኝም እና ስለዚህ መራቅ አልፈልግም። ከአሁን በኋላ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሰራለሁ። ሰርቼ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ እና ጊዜ ካገኘው ማለት ነው። በተለይ በዚህ ማሽን ብዙ ነገርን ይሰራለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሰፍቼ ጨርሻለሁ። መጨረሻ ላይ ደርሻለሁ። መጨረሻ ላይ እንደዚህ በኋላ እንዳይፈታብን መርፌ ላይ እንደዚህ እንጠመጥማለን እና ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ወደ ታች እንደዚህ እናስወርዳለን እና ከዛ በኋላ በመቀስ እንቆርጣለን። ከዛ ስንቆርጥ ከጨረሰን በኋላ እንደዚህ ነው የሆነችልን። አያችሁ ሰፋውት ቦታ እንደዚህ ምር ብላ ከዛ በኋላ በጣም ታምራለች። ደግሞ ክሯ በጣም ታምራለች። የዚህ ሀገር ክር በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ከለሩ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው ማለት የፈለጋችሁ የተቀላቀለ የፈለጋችሁ ነገር መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ነበር የሰራሁት። እችንም በዚህ ማሽን ነው የሰራሁት። እችንም በዚህ ማሽን ነው የሰራሁት። አንዱ ደግሞ በእጄ የሰራሁት አለ። ይሄ ነው በእጄ የሰራሁት ማለት ነው። በእጄ የሰራሁት ሻርብ በጣም ያምራል ግን ጆፍታ አላደረኩበትም እና ዛሬ ይዤ የመጣሁት እዚህ ይሄን ይመስላል ቪዲዮዬ እና ከልብ ነው የማመሰግናለሁ ሁላችሁም። ናፍ ገለቶ ማይ ቪዲዮን አራቀበደ ፌሰ ከነፈካታ ማሽነ ቪዲዮ ያነገውት ዴቭኖት ጆፍቲ ጋር ስኒፋተው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ።